Malo mo lere ki he pongpongin, ko fia foki he pongpongin ke tatai lere ki mo tolu, ki he tau prokalama koia ko e whatu whanua fo ou, ai a ku wha o atu pa mei heni, i he wike ko toa pēpea mo piveni piukala pa mei tonga. Ko whatawanga pē ku ngolere atu e tau prokalama he pongpongin, ke te ki mo tolu ki a pina, pea o kore pe foke u whakatapu ki he ngawi ake ngahi tala whakatapu ko toa pe wha ngawi atu pe mei heni, kai ata mua ke whakahoko te tau polokalama. Whatanga pe o ku ongolere i atu o ku kai ke aha paloparema na ki i he weekend foki na ki paloparema ai taha ngahi mea ngau ni whakahoko mai tau internet ki he polokalama pe na lava whetongi a neafi. Ka ko ilo ipe ai pe ki taimi utikai ke fu lere kakato ai interneti ke lava o whakahoko atu. Ka ko koloa pe ke ongolere i atu ai re o ke te motol ke lava o mo whanau rei ke tau polokalama ko he pongpongini. I he pongpongini foki ko whiawhia ke tai rei a piveni a piukala ki tonga, lava ke mawhakahoko atu e polokalama ko ni i he pongpongini. Piveni maata mao e pongpongini, pe a ku whiawhia ke ngā ue pe mo tongana i he pongpongini. Malo e tau mau ke pongpongini solo, pe malo e whai mai ngā ue mehen. O kore peke hu whangai whatapu, kai atai peke Koe la lere a hon. Ku hanga noa te kakai he whiau i sipoti e whakorisi. Ka ku i hoi o ngosia pe a honi kai. Whaambi ke lawa prokarama ko ngā koe ke mi tau moi moi pe ke kei hoko lere i pe ai. Ka koe mahino ka au o alu ai network ai TCC ke toi lahangi nau kau customer pa o ki consist ai traffic o tu atai ke ta lere voice pe ka lere nau ke stabilize nau system o ngai lahi motu pa toi o tu pe sayang ke lere voice pe he foi timing ka lere ko upgrade system ai TCC Koia, o ko tui o kon ku ongolere mai pe, ai whakatala noa ke whahoko, pe ko tui o ku kai ki aha palapare mai i ne voisi, ko koloa pe whoke ongolere ai tala noa ia ke ka inga. Ka i he pompongini e piveni, o ku hange ko lau, mo ni whoki koe ki te aha mea kehe ka kai i tongana pe mo murini, koe mamata pe ke ngahi whiahu spoti ko ia ku whahoko, me he ngahi aha koni ko mahiri atu, ahoni, pe mahalo e toku whaosi ki a pongpongi, ka ia taimi tatau kai ke tau loto ke tukuange ngai whainga maari e ku tokolahi pe ka kai ku nau tohi mai o eke mai pe ko haka taimi ko matai ai polokalama ke whakahoko polokalama pe o tiu ke ai pe ai tokolahi o ku nau ke i mahuinga ia ke nau whanongo ke ngahi whamaama pa moe polokalama ko whahoko he whatu whanua fo o kata hoko pe mua e piveni ki he polokalama ko ia ki ta hoko te ahoni na e be whanki whehui na e toe mai mewe ko osi ka pau ko hae tūkunga ko he pongpongini pe te ukamata toa ki whanki whehui ko ia ka ke toki hoko atu o ka pau e sai pe te ke kamata ko o whamatala ka te ko atu pe whanki whehui anai ange Pimen katanga ki unmute maho o telefoni. Koi. Te kamata ato hawangi whehui e pimen pe ke ta kamata aki pe te ke kamata mai ka toki whakahuhua te whangi whehui. Io, koe o pege ke whamapo po mahe ki whehui ke ta whamalala tua. Koi. E siu. Ebe whanki siu whekau pepe moi. Whanki siu whakere kere na asia ke weekend. Mga whehui mai bea kakai. Ke tok lawe pe ki ai ka ke tataki mai. Nau ki whe moi kina weekend he.
he ngai whamatala whakawa i ki hopotan Koia. i keisi kere pe ka ke o lahi pe mo whanki i siu pe ke whai ke tala noa o whelawe tonu ka moeanga e whakaukau o sistemi mai whatwhonua Koia. Ange koe a asma wharearea ua tonga le ma ngai whakaukau koe ia ki tato grau ka ki waki ki whamabo mai pe ko ngai ange koe hopo nei ai fitu taki mai whikawaku mai hopo koe ni ai ai o mātua koe tala koe he whamau ngata pe generation ni oa ai alu ki hoko Koia. ka ke fom ka unga ka pau ke ia he kon ko ga ngai fo kau na so matala le ipe ka pau wa fon i siwa yoku pe he wa ke mahino ka pau wa fa uhinga ke unga ke tau tala noa he ko mahuinga fo ke solo ai fa langa tala noa ke taki i tau tol he mahino ula me ai tau fa ka pe tau ilo tau mahino ka go ke he ko mau inga ka ke kamata mai ko okay Kaya ko ai me ko o atu ke feito na ke fa malala ka pata to alwa io ko ki fangi fehu i penia na pick up mai me na toenga mai me ta proklama ko osi ka di wat be fangi fehu ko ya ke ta ki ka mata to aki ka ta hoko atu ta waia ke fa mala ala ko ni ngai ni ko ni ko na ngai isi ko na ko ke tala no mai ki ai ko to ta hapeni na ne fehu i mai ai kau ko ni ke ka ta ko fehu i atonge ke bi veni pe o ku tui o ku iai hata e fai to tonu i he whakamau anga. Ka pau o ku io e lava nai pe kuei na ha founga pe ko halao ke tau lava o whakailo a ke whakamau anga pe lava o e ke ia ke to tonu ko ni ke he whakamau anga ke whakaton tonu ai tawhaaki ko ia ka pau pe he. Okay. O whakaukau ko koe pe ko tui o hata e whai to tonu. Koi. He kai ki whai ngofua hau tari hanga tonu ke whakaukau ke whiu i Ka teo ka kuiai kono solo ka hanga whakalawe tala noa nge ki isiu. Heu kai koe opinion, kai koe te tuipe. Ko ha mea o ku te lava o troa ha peten ke establish o kuiai ele me niti ai o ngari tai whai totoni. Koi. Koi. Ko no whainga taia anga mea koe ni solo he koe foi culture o tau o stafe mai moia ka tau pai default koe tūtune wha mau anga o wā whanga tuku ia. Koi. Koi. Kai keu I loi pe koe ai ha wheitu e ala ame ki ai ha loto mamahi hange koe ngata anga koe ai tangi ka hui kai whakawhie maari e tūtoni e whakatatau ke whakauhinga Koi. Kai hanga mahi no I he foi legal system ka ku ai pe e ku whakaamu o ku uhinga le lewa ki a tau tolu Koi. ai uhinga o e whakalelei na e whakatu mai he komniweri ki he whaunga e whakamau anga. Koi.
ai ko na ai ko fa lave o taku o pehena e foi lao e ono Ila ona, koi. o uhinga le lewa tai min ke tautala no ai i whakaukau koe ia ke koe kusio a koe ni he natula koe whaitutun he isiuan kata koe solo kai tuku ke utala noa ai ange ke whakaukau koe ura kaimina o hake ai case natula tatau mo case koe ni i he valu o fulutupu, valu a. Koe nā tula i keisi koe ni, raki hanga he minista ia o vahe kere koe ni, ai ko gulau e kere tuku whakaholo. Raki hanga ia o vahe. Pe toki hau ai whangamogo puna i he hako o eke e nau toton tuku whakaholo ki e kere ko ia. Koi. Pena e uruak whai tu uni le vai ai whakamau o nehanga eia o disqualify e whangamogo puna i he whangatoko ua ki he hoko ea. Koi. Ki au he ku whakakau he ku lau e hoko ko ia. O kuai elemeniti hen elemeniti paies filmanaku. Koi. Koe uhinga solo he whaingata ke tau o te kepe ke u lava o epsopu pe te umahinoi ai whakakau o talamai he konistu tone ke tuku whakaholo i kere pe talamai lewa he lao kere ai ko ton ke alain pe whakatau pas ai lao kere o ku ngata he generation ni ua. Koe foi whakaukau ea o se paki vege ki e mama me mahino e tangata. Koe whihu i lewa pe ko haunga o piko mamahi ai. Ka pau, ha meu whaingata i ai whakamau anga kene whakatonu ton o whakatatau ki hono whakatonu ki e konistu tone. O ka noa e tau konistu tone e solo i he tuku whakaholo he hako. Pea ka paure wa hau e lao e tala mai. Tuku whakaholo he hako kai ngata pe he generation iwa. O kwai mea o. Iyo. Aia o kuikai ko ha aku whakakau. O kuiai e kai ere me niki kai whaitotonu. Ka koe pete nia e mea o tau lawa sio ki ai. O kuiai e mea o kwhai ai whaingata ia. O kuikai ke pehe ia mahino ngata solo. He koe lao koe ki he hoko ki he taloni. Koe lao ki he hoko ki he kere mautofia. Lao ki he hoko ki he apikolo apituku hau. O kunau whakama opo pe ki he tuku whakaholo pe ko hereditary. Aia, kai kehe. He kai ke umanawahe au ke upehe o ke urea aki. Ke tuku aki e whakamau anga. O kuiai ere meni tai whai ton. He kuikai, he wane koe e whamau. Taki koe hopo koe kirisi. O kuikai koe ongo ai tangata tao maa. O kutala ia he foi maa. Aia ko kuhinga koe ongo ai whamau anga.
tala me tu ni ene uhinga le mani kai ke hunga ke ko ene absent pe uhinga le te tala le va ofeta articulate there is an element of unjust pe ko tai fai te ton po ai ko ola batalla te se wi solo ke ka ka ko mahino pe mahino ko Loku e pimene ku o kwai to taha ku ne ko ku ne hanga o comment mai i fa matala o ku ne ta mai ke eke to ange ku hange ki ne fanongo ko ni ki nga fa matala ko ni ku fa hoko ki he o ta fa hoko ko ni ko ki he mea ki he hopo kere o ku hange ne fanongo ki ai o ku nga u e ke ka fa mau ia ai common laws ai ko ne eke me ke eke tu angi ka ko epe ku pe ngari pe he anga solo sai pe ko o ngai kai ke te tafoki o common law when there is an absent i he lao o mai reva common law absent le meni ko common law pe me la pono ngawa ne justice ko hia ko case ko lao ke no ni wa no lao e mono ko distuton e kai ke tau tu ko lao me ko distuton ne ka tawalo common law tu ke ka pa na o mai common law ko ai ke o ka yo ka yo ila ko ha ma ka tu nga se wi ka mau pe ke o se hu no ai solo mai mau ai tai mi ka pau o ku wa pe ha te ilo ke u isiu pa te whakamatunga le lei ko ka lava o tafe le lei tala noa mo u hinga tala noa kai go tau feta kai pa tau fai po lo ko e piment ko ki isiu ke he nia me he tala no ke kere ka ko e fi hui pe ku to hui mai to ta ko ni ko ne fi ma pe na ke fa mahino ange ko nga ko fa kau ko ki ha taha o ku ka ki isiu ke fi hui pe he aku ko hana yanga ho fa kau ki ha kakai o ku nau citizen muri ka ku nau tisaite nau tole ke nau foket ki tonga o fili fare area a koe ke aha nau tangata i whanua tonga nau tolu ka ko ngā peko tonga nau tolu ka nau citizen muri ka ku ko hanga o whakaukau ke o kuiai ha lao he konistuto ne ke whakangofua pe ta ofi ai kakai ko ni i he nau candidate ke nau fili fare area nei o si ai foke ke ispehe ia koe e solo papa na mana tui pe black fofo hawa i pensiari o fili fare area he o valu fitu koe na e mau i peni kana e hopoi a i peni o to more hono sea makatunga he isiu ko na solo ai ko race aki koe makatunga he ne sitseni muri sai koe isiu ko he ahoni ko osngofua i he lao me ko nistutone fonuani a sitseni ua koe ai i hene pehe leva e kai ke whainga ta ke te mau ke te tangata i whanua tonga ka pau ko te osiliriu ka kai muri koe ai o ku sio leva ko issue is a non issue leva ke ta no te ka pau if you ha pe a feel koe o whainga mari e pe i he lao ke ne hanga o whakafoki mai e ne tangata i whanua tonga he ko uhinga pe ai o e kakai o liriu kakai i muri e solo ko kumi e whainga mari o wika i mau e tongani koe ka pau ko whainga mari e ne uhinga e o ki muri na e mau i tongani ka ke alo tahaya ki muri koe poi e whatala noa o ku iai pe whainga mari ai tangata i tonga ko toa pe ke foki o ne kreimi ene tangata i whanua tonga o to e foki mai ene citizenship ke dual citizenship
ke kai lava o fili ka pau o fia o fili o atape Wata. Ko te wala ko tari totonu pea ke fehu ko au ke hanga o mai. He ko mahalo ko o ku unga fehu ko ni ko inga ko tu unga ko ia Amerika. O ku kapifo ke tari ia ke alatu hataha mahalo o fili hanga ko ni fili presteni ka pau ko ke sitseni ia na faile ia fonua ke ka to galo riu kakai. Kako tari na ko ke o mai pe ko o ku on fua e sitseni wa dai ni. Ai ko me be fa he kakai ko ni kuna o fia o quantity ki tonga. Ko e whakakato pe fia mao e lao apply a me whainga mea ku. Fia mao e tonga ke mao e na sitsen tonga. Ka lawa ke na o ngau e aki. Ka ko mahalo ka kakato pe ai pivene ai whanki whehu i goni o ko soifo ngari aonga ke ta talanoa ke aika ke hoko atu mua ko ia he talanoa ko ni ki he. Ai isi uko ni kuke ni. Na ke race hake. Iyo. Malo bisol koe okulahi pe ukahi ka koe lava o he taimini ke tuange ke takamata he isi uko ni ko he koe kautoklave mai ke funky mea whakerekere goni o whaingata ia holoa he ahoni ko whielage solo ke whakaukau koe ni o ahi wharearea o ahi whakarearea he kono uhinga o ko whielage i ka ipo ka whaamai au ia solo lava he kaua ko o tala noa mahi isiu relevant ki hanga whanonga e whanuani he ahoni ke tokoni he koe whakakaukau ko kuinga ke tausio ke sistemi moanga e kai ke hinga lelei ko whakakaukau foki o ahi whawharearea ko foi whakakaukau motua Koi. Foi whakakaukau motua he taimine nai toko hiwa i pe kau whawhonga e kakai ki wharearea pena mahu inga rewa ke iai e foi taimia wharearea ke o ahi ke ngahi wāhenga ngahi ke katoa ngahi wheitu uku he ilo na mau me ai hangai whakaukau o hangai whe mau viviri ke tokanga i kina pea ko sio he taimi ko ana uhinga lelei pe he na kai ke au ke tapa ko toa tongani ya uere o tapa ko toa tongani ki wharearea pea whaingata ki a whakafonga hange i tonga tapuni ke ne kawa katoa takai i tongani e ne ke ngawe peko hange ko ngahi motu sai kawa o mai en ke whakaukau na o mai he liliu e wana hongo fulu ke tau wahe iki soko whakaukau ko kuhinga pen ke tau tanoa he makatunga mo uhinga ke wahe iki ai whiri wharearea ko uhi ke ofi e whakafufunga ki hono kakai pe au e kau pehe e solo hange ko tonga tafitu tonga tafitu foi kolo pe wha lolo tonga pe lere wharearea ia mo nofo e whakafufunga o kulava pe ia whiohi pe mo tonga foi kolo pe wha koia he lolo tonga e lere wharearea he koe kakai pe au ne toka ngā i a tonga tafitu pe foi kolo pe wha sai koe fusilini koe o kuwahe te na wo o whaiaki ai ahi whakawharearea ke toi o pe o tipurikeiti mai mea ko os hau pe mo whakafufonga mea ko os o mai he ngahi ahi nai whai he tau ko osi ka wikai ke tau sio o ku translate mai ngahi ahi goa mo ngahi whemao goa i he whakotutu upatseti hange koe ni solo
Koe o kono ai he foi wiki ua koe po toko osi. Ko os mau e trafu e patseti o stufa ia. Ke kau whawawha whare harea. Koi. E patset koe ke tau al me tau ni wanoa ua taha. I Ke wanoa ua. Koi. Koe kaua ni mea ko ngoi au pitu solo pau. Kati wahe pe au ia he loto tawa taina. Koi. Nā kai ke amanaki au o ku kei lo tō loto e whakapo uri i he ngahi sino la lahi. Te u whanata mea koe ni solo. Nā ei ki longo a he ngahi mahina ko osi. O whare pe ko hiki he pare mea mo ne kau minista e nau allowance. Ka nau folau o whahoko au kai i he ngahi otu motu. Motu. Koi. Koi. Sai. Koe whakakau. Koe whakakau. Koe lau marie, koe wholau, koe o au kai, pe whakamamahi, ke ongo ke o tuaha tau reo, pe koe lau marie wholau, koe o ke hike nau allowance, ke maua. A koe kuhinga ke o kia whakakau le yangi whakakau. Koi. Mono ngahi matu unga. Ke au nau pehe wai ai foi whakapo uri o asi, sai. Ira, o ke tui ia. Koi. Koe uhinga, so o kuofi he $500,000, ai foi ahi ke o au ke kakai. Kau o atu ai mea koe ni solo ene ongo, e kuongo i o wai foi systematic flaws e tau system whakalere whanua. Ka koe o Koi. Koe whakakau, osange ahi koe ia. O kui kai kia systematic solution ia. Kene hanga o eliminate pe alleviate ngahi. Fie mau e viri whetō kaki, wana polo, mai masiwesi vai kakai. So ka hanga, o mai ange whakaukau ko ni pe tena whetau laki e. Koe rak whanonga koe he wanoa tahaua, kono whakatuu mai I wharearea. Ai paanga o kuikon e tau tolu ka paanga constituency. Ai wau he ahon mahalo o wakilu ni mamani. O ku ave ki he whakafofonga, kana e malangaya ke mga tuunga koe ni solo. Koe ui koe nau algona whakot constituency, pia wao whianga whafofonga ke kakai. Pia wai whangi I whemau viviria kakai moi community, e waweange e nau whetu utaki ki he whakafofonga. I he mahino, I he foi mahino, koe processi ka o mai o toku whakahu ke pureanga. E ose mai na o noi ko mate e mahaki eo te ke au mai foi toko nia. Koe ke au mai foi whai. Ena uhinga pehe whakaukau. Ka ke sio solo ke alu peo he e anga I whakaukau. Kua mafori hake rewa e nia, o ngawe ake sirin ko ya ke fotu ake office, established office whakuonga e sol. Ulakia, ua o kou whatongai, o whakatau o kia me alere a whakafofonga, hui peko me alere whakamahenga. O se anea koia, kai ke asin pea usia foi tau mu aia na e uhinga ai. Ahono whakotuu e foi se niti koia. Ke ai hataha o ha foi fie mau vivili I ha feitu. Hange
hange kon ka fanki api oku ko wi ko ka na holo ho na fare fanki me oku sia te hange ko fa na wa o turi mai me ako oku kai ke lava he o matua he va o fe fa fo nga mo no fia kolo mo una ilo le ko whakakaukau kan solo ai ko whakakaukau ko ki ai o ko ai whake rolo ia ai assess mamonga o koange ke piso pe ke ne lava identify ma viviri ko ia I he kainga lotu I hono woti ka wei patseti au hanga he siasi ake e nau au kai whakamahina o oange ki he foi mai oe kene lava o intervene I whanki I whre mau I viri. Koe hanga e whakaukau ki constituency fund. I he mahino na e malanga I ati mono whotu I whare area. Koe mea o mo I kono ngau e ake whai whakaukau ka o maia o kai ke au. O te mai peia o toi build up peia a empire ai kau whakafofonga. Hange o mai peia toi whakalahi ake nau wāhenga, toki whai ake nau wholau. Ia te au o wairewa mea o tuu whehanga I he whakakaukau. Moi tau mua, moi whonga whakahoko whatongia. Ko uhinga I whanalawi gehe koe toi kehe moi whakaukau koe na e kamata ke longoa hake. I he whonuani. Ai o ware anga e pe o hiti. Ai allowance koe ai toi vola kau minister. Toi kau mangai hoa ia he allowance. Ka koe makatunga koe na o au kai. Ka koe whakakaukau e au kai ko whakamamahi ke whakahoi fua kai lava omiha monu ia ke whanua. Koe hanga I whakaukau. I hene pehe una whepaki tau hange u aso u whakapo uri ai whunga tataki. Ai ko kulawe rewa koe constituency he a ahi whawhare area. O kumahuinga rewa ke tau tara noa rewa ke sistemi. Na ulawe whoki ke sistemi koe ni o ngau e whawhare area. O te composition o whare area. Koe whakaukau mo oni whakeni biveni mahu inga apito eni kukihanga o race haki koe ni. Tata te whito ke whakaukau koe ni koe ki he o ki he o kuiai e palaparema I he tuunga koe ni kuiai e tau sistemi o whakatata koe ki whare area. Koe tau wakai tōki e biveni ke tau tu kun ko ke tau whare area. Aku mo oni apito e whamatala ko ke o mai. Koe na tau whanongo he report ko ni whare area ko he wafe wanoa. Koe kau whafofonga me ngahi wahenga whae nau reporti. Reporti mai nau tole nau aahi whare area na e whae he waftaha iwa. Toki o mai o report mai he wafe wanoa ko fuoloa. Ka pana ha mea na mahu inga he ngahi mea ko ia ke whaha wakai ki ai ko osi maloloe. E ka kaina na si fia ma tokoni ko ia he fu ke chatu ke fu va mama pe he ai fonga nga we ani ko ku ki fa ha mai toki tapu ne fare area ia pa toki ona to fai ai ahia ku ostufa mai e tau pepa ia ko e patseti ia ai ke kia ha me e aonga he ahi ko ni e kau he patseti ke nga fia ma ko ia ko nga me mo oni apito ia ku hanga fra ha mai ka ko Kako mea fuk tau eke fuki tai ni mi. Na aku whanongo e piveni he whafufonga whika o lako na tonga tapu. Ko ia toko tape ko una whanongo tau whare area. Na ne reisi hake ni i he whanki isi uko ni. Pea, kako ha mea ku au koe ke ngā ue ki ai kau whafufonga eke na whanga o eke i pite na whanga whatontonu he kuna ulotonga whare area. He koutu koe palo pare mani ka nau tolu eni he nau ngā ue. Ai palapare maka ne isiu koe hanga ho wakai ki ai. Ia.
o ku kaifo ke uloto ke uhanga o tuku aki ai kau ngā au he sistemi. Sistemi, koia. O ko tuku aki e au e sistemi. O sistemi. He ku osi koe au kampenia o e foi sistemi. O mea koe tauhanga tō. Koe fua penia o mea tau tō. Koia. He kapau, he whange ko whakalawe ko tōna tapula pe consent he isiu ko ia. O whainga taa solo i he sistemi o wharearea o tonga he ahoni. Ke hao ha whakafofonga o whakakau mai he national level. Koia. He ukai ke aluia ke, ukai ke whai hatara noa ia he ngai constituency. O nau tala noa ai trade deficit. Nau tala noa ai exchange rate. Ai value e paanga. Kua laki ai ako. Kua laki e mo ui. Kai ki tala noa ai constituency. O ila mea tala noa ai constituency. Tala noa ai whale lalanga. Tala noa ai toka kovi e hala. Tala noa ai tanke vai. Ufanga e whaetapu, o wā uke whare mālolo ia nta noa e le volko ia. Pea o mai ia, o mea kua mamahi taha, au ke tapa vewe, o tala noa ia le volko. Koe wha mamahi taha weka au solo kono, o mai tala noa me constituency, o whai e loto whare ane. O kausi o asi mai he miti a alo e pare mea hufia te public convenience fe o huvia te kapave tu fai fe koi ka ke sio ke palo pare masolo mo isio na to fola e afio e ko kuina fata no ni solo se ke longa kai ko ke fena paste system ha e afio ta no mai mo ui ta no mai ako ta no mai economica ta no mai to ke ai lahi e tau importi me tau export. So isiu whakanis noloi. Koi. Ka toa isiu ta noa mei nea fio. Koe ka isiu ta noa i he ai whawharearea. Maori. Koe poini o kuhanga o ka ke solo. Koi. He ikai te tau mohepe, pa tau aha te pehe pompong e taha, ua fall in places ai ngahi kongko mai mea le re ia ko nau tuupe nau tolu o whakasino le. Koi. Kua pau ke tau ngā ue. Pako uhinga ia pe tau ili kaki atu. The system. Ke toko e tau li eki ke whalopare maha ka tau tala noa. Koi. Ha whaunga te tau ngā ue ai mahino mo e mama. Mo e whakapoto te tau lava o whalala ka tau malolo. Koi. Ui kuhi whaha. Hao e tau tangata hoko. Me whainga tāgo tau whi tau lak mea. Mona. Koi. Whakaukau maari e ni ko ke hanga o point out mai he polokalamani, he pongpongini. Ko inga he kuai mo ngai whakatata mahino ku lava ke tau wakai et kia mo ka inga. Pe oku make sense ke whakaukau lele kia ai kakai. Ke ngahi mea ko ia palparema ko ia i system. I pang mo ni apito e whakamatala ku ke whai. Ka pate tau ke inofo i pe o play me kau whafofonga pe play me kau ngā ue. Mo ikai ke whaha no haala ki ai o whakatontono system i ke lava o ki tu lele ke ta alunga mai ki ngahi fia mau ko ke ngahi mea kon tau pehe i he national level he kai pe lava e ala pe ka whafonga ia o anta pena tole foi system i kai lava na tolo te fulo faha mea ko mui pe mea ta tau pe kai oreva pe ke di riu ai ko tu ko ni tai ni mi pi ven ko hai ngahi nga o reva tai ni to tonu ke fai e kakai mo pure anga pe ko peko tau tolu ko tō ngā ke tau kamata reo ha tau siofi ai. A ngahi ngā ue ke whahoko ki heni ke whatontonu. Kau e programa koe ni tatala no ai.
he taha e ngā pua ngā au e ke whai. Ke enkei se kakai ako, kakai mate ki whanua, ke tala noa mua, ke oe pe he mai pe, o koe mea nei hifo mai mo aho eitu. Ko kai ke, ko ngā ke tuku e whananga, tuku e alu pe he whainga mau motua, ka tau tataki a ke māma. Ke mahino. He ko whakaukau ni, ko kahe ku ngahi whakaukau e solo. Ke ulawe pe ke u isiu ke hanga whakaaki a tamai tangata ke whakaukau. Kahe ngai whakaukau nau whanongo kako tui kiai. Ne o hake he tongata pula ki o whikau apa mo lokol kawa meni, o hake ino ke huakau mahalo pe o mo polokara mai taha na ke ai mai ai local community. Kako component be ta solo. That's only one component. Koi kene solo vai e foi sistemi. Kau tala no he whakau sistemi. Ko te liriu pe ha foi konga o ha mea lele. Then the rest of the other interconnected component must be modified ke align le rei mo component go o mai. Hange koe whakaukau koe, te wate whakaukau koe. Koe whakaukau koe hono strengthen. Mo legalize ai local government. Ai go ngā weke ngai whanua te mkalati, ngai council, city councils. Nau whanere, nau tauria, ai ngahi whakawhoi district. Koe whakamahenga. Koe whakaukau koe ia. Pea whakanau nau tolu pe hange hawhoi. Hange pe nau tolu hawhoi. Hawhoi. Mini government. Koe. Okay, nau CEO pe koe. Ai pe koe hahano ngai. Mana tui, tai si kau whaklerei pe ke ma. Koe whakaukau e pure whakawahe ofisa kolo. Whakaukau individual oia. Na tau mai moia hene kei simpolo. Pua complicated pe hene. E tāne i tū ke ahano pākingi. Pau gai wheitu ke ahano pāka. Pau ulawa o driven commerciale ai ngahi mea whakaconstituency. Ai ngahi whaiwheitu o vai ngahi mātanga ai te naulawa komerini. Pea o hanga pe ngala mai o tau ngau ea ke pūre whakawahe pe moe ofisa kolo. Tala mai rewa he foi complication ko ni fe ma o institution in place. Ai pe ko taulava si o ai I kau tano au he mea ko mai no he no foi fisi. O feitu ma no foi o ku pure ai tau mua mo no kosi pe mo sewage mo waste. Pure ia he city council. Pau te totongi city rate kita. Koe foi totongi foi city rate ko ia. Ka nau hanga provide te foi service koe ni. Pe I hene pehe systematic pa kulava rewa wha mao pa ki feitu koe whangi mea koe whangi pāka ke feitu koe lau maari pa wofi a city council ia ki he sai koe tau strengthen pe foi institution koe ia pe aku rimo ai kau whakafonga ia me he constituency tau whiri whakaluku fuare. He koe mea rewa, ai whare a rewa, nau tala no rewa he isiu whakaluku fua. Ka au whakahua mai he
City Council e nau fie mau. Ki he whare area. He wasiai fo institution o at mo nau patseti ke nau operate ai. Koi. So, kairema ke toi more pangai e mea hui koe ai fo whare area. Fupanga me half a million a koe ni. Me wahea e ngai, me alo te ngai fie mau. He o no fo pe ai pure whakawahe mo fo institution koe. Koi. Kai te ko hanga fo lau, kai te tau toi o koe whakakau tatau, but not in a personal level, Koi. institutional level. Koi. He me pere wa o tau sio rewa ke whetari ui aki. Koi. Koi. Tau lava rewa, te tau lava rewa, si e solo, ka pau te mou whakau ko Amerikana i tau langa pe senturi tahavalu. Nai langa me mau anoa. Ila mo si Amerika tai meni he foi waha pe tahavalu a wani ke wataha. Wataha. O ku ulaka ngai se tu nai folo no civilized. Koi. Ko whakakau ko tau tolu ko lau maari o whakakau ke tau lava o procreate ha whahinga mea ke tau whakalakalakai. He koe whakakau wani masi solo ko hinga koe ki ai. Koe whehui koe ha uhinga koe ke whakahingo hingoa e ngahi halai whanuan. Mo whakawhike whika. He koe i mama koe ana i talu pe e tau tari ko nistu tone nai os mahino. Ka koe a oen ke senturi wataha. Koe whonga whahino hino koe nai whai he tau whankui. Kai mo uka ala he tahavalu noa no. Okay, fine. O ala tō awhi he fumango. Okay, fine tō a ue wonga i teknolosia e ahon. Koe hano hinga. Hano hinga. He gei ke tauhanga o structure o breakdown ai whau. Kai lava o tau continuously improve. Koi. He koe fu sistemi hange koe wharau ki mua. Hange hafu elefanite. Kai te ke kai elefanite. Aki hao follow fua fu ke elefante. You take one bite at a time. That's how you eat an elephant. Koi. Koe pakakau. He ka pau na tau lava breakdown ni ai whanki local government. Kai alai ne wharearea mo tau system wharearea ke empower ia. Kua fuoloa e tau whakalakalaka. Koe tuasila, koe halamanga ono whika tahaua. Koi. Kaki mōsiore vai ke whaingofua ka pau ka halere me office pure anga koe alu ke api whika tahaua. Koe ne hanga tonu pe ke whika tahaua. Kake sio me ke whaunga. E osi katoa ri mātua he taka e fumai reo whai ke ko whena api na solo mo pea. Ka koe more ai pahanga. Tau kai ke nau tokanga ki i siu. Nea mo koe whanki nei ki. Kai ke huinga pe whata noa sol. Ke whao i e whakaukau me ata mai ke tuku e mohe. Ka tau whakaukau koe sistemi o tau mamahi pe tau meri ai. Ko tau whoui. Ko tau tolu. Ko tau directly responsible kia. Koi. Koe whakaukau mahu inga ia whoke ku lava ke o mai pia koe. E koe tui piven koe whatongia poia o whakahoko atu he polokalamani kono o atu e ngai whakaukau ke kakai o tuku i atu ke whungama te pire he māma ke lava ke whakaukau ke ai he koe e ni ihia te nau. Whinga nau tauria ke whai mo tau tala noa ka u solution ka u mea ke lava o whaka puni ake ngahi palparema ko ia. Ka tui mahalo ko mea mahu inga taha ke tuku mai ke tau whakakau e kakai ke nau tala noa mo nau whakaukau ke ai. Ke whai mo tau mahino i o kuiai e palparema i he sistemi ke whakahoko. O ku pehe whake piveni he ni ihi ia e nau whakaukau ana tolu ia. Ke whatata peni he ke umea konu ke stala noa mai ke ai os mahino au pita whakaukau. Ka hanga o atu e whakaukau koni o pehe he tokolahi ia.
ko taimi ko nau sio ko ke lahi ko ngā ue ko whahe pure anga ko ni. Nau langa mo hafua mo fefolau aki mo hafua. Pea kuna pehere wana tolu ya ku lerei pe sistemi ya matangi pe folau ia. Ta ko me ai ko ke fai mo tau whaha ngā ue. Ke lahi ke ngā ke fai mo lere ulanga kai ka mahino ku sai pe ko te nau te uia le wana tolu ya ko hai. Ai te sistemi ko tau whinga ko ke whakalere i ko na ku lerei pe sistemi. Solo, foi whakaukau koe au o out of touch le vai. Go ia. Ko hono uhinga, o whakangata o tau iwi. Whakangata e tau sirini, e tau resources. Without a proper systematic mechanism, ko menyo o iku ki ai solo. Ko kai ke naurava o account. E ai ngai fu whakakau ma ngai fu ngā ue. Pango o mai kau ya solo e tau fihia e ko tu ko isiu penia mahino une utpula ko pau ke to oia e whakangata rema ai te whakalere ho to whaneri ki he mea kakau koe na e solo ka pauna koe kau paremia ki mua o koe mo aki Lori kajau fe loa ki le molo koe na e solo ka fikta tolu ya he ko me ko mama koe o ete o fainga whakau ke te penny pekita na tango pe ko tau sio tau sio nahi whakalere project ki mai ngai pureanga ospe foi project lahe ange mutu I papa lahe ange mau uhinga e gogo mahingai ai ke mama system o kune whakatoka I tau halafononga tala noa fok solo whakau sistemi ke te mahino ange te kakai la mana tui koe patseti o hange halo mepi ke whakahoko ai e tau wisone mo tau langa hei kai ke ta whoka ke pepure a ngā mo silin ai whanua o tata wheta kai pe o kai ia hamea nei o ke nau mui ai ka tuange pe whakakau ia I mean ko mahuinga kau ia tuange pe whakakau ia ko ia ka ewe ai ke hoi au mamahe o koe tohi whakakau ke tau te whoki ke tau selawat tonu e palai hange o gawe ki tō whakapo uri whakakau sai be na whakakau koia he solo e ko neni na o nofo o whakakau mahu inga ko lifa te mbara ka pau ka anga e whakakau e toko lahi sai kurango ni nau whiri mai he whiri kone wano tata ai wano wata ko kai tau tui au te tonge tau o toki me te tau whakamama anga tau whakakau he ui kai ke tui o whakako uri ka kai whanua o tui o ego kuhinga tuang pe wa taha kona mo ni whakakau sai kurangai ko ni mea tuang pe ia pavof pe ia tuang ke kakai ka ko uhinga whakatara noa ke psio
me pango pe sa complexity o imagino que existe como unha tu takitai veti foi Oi. Peru i ko na tau ki ongo me tau al que whakakaure ka ai ki ai turi tonu ia ka Oi. pui kai foko hange ko ta no solo ko tau mawe tau tolo pa feitu o gutu ai no le rei pe ko apongi pongi o kuke whakakaukau kona ko mai me whaeta pe whiri mai kakai tau perula ki ai me ai tau alwai pa pau ko me anga ia mo whaukau ko whaunga i ke whakaheke kakai mo whanau mo hako i he kahau e au ke mate hoi whaofa pa pau ko pure ia ko lote e toko lahi kau ai ke tau whakiki ka to hange ha kaureka ko anga i whakaukau sotu Ben ko tahani une talanoa mai e time ko tau talanoa i he pure anga whakakolo pe ko sidi o whakakolo ai ko pehe to taha ko ni ke eke to ngeka ko he ku o ku ne tui o ku fie mau i hapa anga lahi ke whakahoko ake ngahi pure anga ngahi ko sidi o whakakolo pe ko kai ke te fie mau i pe ko osfe unga pe nai nga hipatse tia ko ni gulotonga fahe pure anga fa more holo nga fe folau aki mo mea ke lava o fokotu o ke nga hikosidi o kolo ka pau ko solo anga ko huila ko kia solo tala noa konti continuous improvement like anything else o kai te tau ta foki pe tau tolo puna ea to an ideal world ko pau ke tau hanga establish ka tau lava ko whakakau hange whakatumata kona e whakakau koi pakalai o ko si ai pe ofisi whakawahenga ai kau whakafonga e whakaukau ko hono hono o si ai pe wahenga kau pure whakawahenga kau ofisa kolo ko hono whakalele i o kai ke utui solo hangi pe ko sui filu ko ia ko tau tala no pe tu ko me ko he whakamore paanga ko te ke me lau wa Einstein education costs money but it will cost you more if you don't ko kuhinga ne ko kapal de tau establish e firma o ki sirini ke foi vai ka to pe tau pe foi vai no o frutupu e firma o sirini ke ai even if we take 1 million as a budget, I mean, going for argument's sake, that's only 17 million. Whakahoa ke funi mangiau miliona o budget i whakatau. Mahal ko budget de tau ni wa ono ngiau miliona. It's only 17. Kamu whakauntan niya ki hono lere o whehoko taki lere kakai mo nau se mauiwi. Tamai flea. Oke, solo ki selektivi mai mea ke nga ke wa taiveti tau tolu ke whangi peti issue o tau tanoa constructive he o mai whangi whakaukau ka nau si aga whangi whakaukau whakamotu si. E vivene ko tui mahalo ke hoko atu ko ia he ta ki toinga taimi ko ni ku ngā ke talanoa ko he ko ngā he ku keke te loko hafu fehu ko sei fo te fu loko relevant ki talanoa. Si o to fatonga o se la kapau e mea pepata papa mai te piveni he konga ko ni he ko fo i siu ko ni ko ke o si race ko dai nimi fo aki pa mo systemi na te fata ta fa area ko dia ko os fe unga anoa peia ki kakai ke nau taichese fo i siu ko ia mo tau whakau ke programa hoko. Oi. Te tupe ai konga koni nau lawe ai ke ngai siu. E sistemi pe whika ngai kele koni nau lau. Ke tato hoko kai wika au. Kako winga kawange ko lau kene foa i whakaukau. Ai ko mahino lewa ko koi ki au he taimini. Tala noa mai ene asio. Tala noa mai he national issue. Alo tau kako tau sistemi
wharearea. Koi. Tahana toria o restricted te kauwhawha ke nao tala noa e whanki constituency e pire tala noa o tala noa he national issue he te haukika mo te constituency interest. Ka uhiga re pesoro te haukika mo te constituency interest. Uhiga te huki whare rea kuna koku whae ngā pe. Pai te tau hao e kaupole e ku mea u aiki pai po niwa po ewa. Toka ngapau he po ngā he e ke tau tano he ke tau tua. Ka hanga foi ke koe ko e hua ki whare area. Whakatau tonu pena ua ia ka halai sistemi. Aia, mo oni lewa whakaukau, ke uri mōgo lewa, a e whiri tau kau whawhawhonga, me he constituency base. Ke ua toi base ia, whakawahenga, ho whiri ki wharearea. Ka tau unu ke competency base. Ke tau whiri haka kai nau lava o talanoa, hono whakalelei, ai exporti mono subsidize importi kai lava ke whakasisi au kolo e tau silini ki mori kai lava ke ki unua ke veliu e tau silini ki olunga kai pea maa ai kolo ai taim tau hu mai ai he kolo tonga ai ne fu mama ai trade deficit ko lahi ange ai tau kono ko mama ko trade deficit solo he no e simple thing. Wha ilonga ia ku lahiang e tau whatau mei muri he whatau a muri me tau tolu. Pehe alu lahi tau silini ki muri, kau sisi e silini u tafe mai e tau he whatau aki. Pea koe uhinga ia ku vai ia e tau silini. Koe maka tu unga ia ku vai ia e tau silini. Na tau tok whanongo pehe ngai maina ku osi toi hiki hake, toi tōlalo pe hanu kau bisnisi. He koe tō lalo koe tau exchange rate ke paanga nusila. Ka ko nusila ulahi me tau ota koloa. Koe ne mamafa nge koloa i heni. He koe no lia te silini, mei tola ua, tola pe taha. Koe whai longa koe koloa koe tola taha i hena. E hao, koe nea umai geni e tola tola wha. Aia koe poinia o ko uhinga, ka ko pehe, ta whiunga ai. Mahu inga ke hanga e engage ai kakai ka moe kauako i talanoa o tau whai. He koe ko ha ki whonuan a tau au o kuta whatu. Ke te heo ka hawhi tu, wai e ta ave kakai kai ko tau talanoa e ni tau sistemi. Pe ko e sistemi o tau tui tene o mai e merino mo pureanga tolonga mo tuloa. Koi. Malo pito e piveni ai fatala noa mahu inga ko ni fa ha ni pak mo na pito lau ko e au kai ko hatala noa ni ka ki fonua ku tau toki fa kau ke tup re fonua ke ave ke tau hiki ki ai ko tau tala noa pe ki tonga ko tau fonua ko to pe o ku tau no foi ko fonua o tau tu i tau ai ko to pe ku tau ofa ki fonua ko ya ka ko me te pu tau fa nau pe mo fa mo ko puna ke mahino ko nau tupu hake o ku lelei mea na tau whakatoka ke tiki nau tolu. Ka ku malo apito e polokalama ahoni, ta toki whelongo aki i he weke kahau ke tau hoko atuai, ai ngahi polokalama ko ia, koe pe ni ihu nau to e whoki o whehu i pe ki he mea kerekere, ka koutu e tuku kotoa pe ke toki hoko tahe weke kahau e piveni. Ka ta mawaya he ahoni ka ta toki whelongo aki, malo apito e whakahoko mai ngā ue pe mitonga nā. Malo pisol. Iyo, malo. Malo e whai tau ngawa. O watu. Iyo, o watu. Koe lava ia hamu polokalama koe he ahoni pia mo e whatuwhanua fo ou. Aia ku mawhawhakahoko atu pia mo piveni i he wike kotoa pepe me i heni. Whataonga pena e ongole rei atu mo katak whamore more pe e whanki taimi o ku ongo kovi mai ai a interneti pa me i tonga. Koe ngahi palapare mai a wha teknolosia ko paupe ke tau whepaki mo ia
he ngahi taimi o tau fetu utaki nofo wa mama o fetu utaki peheni ai mo kinau tolu ku fai ko ngahi polokalama ko hinga ku fafalala pe foke sai ai polokalama pe moyongo ngahi le o kono hinga ia na matamate ia ko ai ata piveni ka yongo mai pe no le o ko mafeinga ke he kuma lava ke tala he dai ni me ngenga aki ai internet ko TCC ka kulava ke tala ko ne lo kilo lo anko ai lere te polokalama ku topla ki lalo ai malo ko ne tipe lava ke toto free ai pe mo hange ko ongo o ke he tai fai tala noa ka ku fa malo la he ke mo tol fa ampe na mo lava pe o mo fanongo pe ke tala noa ke lava ke tau fononga whakataha i he polokalama koe. Niko wha manatu atu pe ka inga. Ke mo manatu yang e pe koe i he kautaha ngongo ni ka pau ke fo mai ki ai o ku atu e ngahi polokalama me ngahi tafa ake ke. Polokalama ni me tafa ake a ngai ne makai a pi veni ki ai pe mo e whatfonua fo o ku atu maupe ia mihen i he wike kotoa pe o atu ngai polokalama ko wakai ia ai ka palofesa me he universite lo au me tafaki ana tolu me tafaki ko ia ana tolu kuna tau ke ai o atu pe moia ke mo fanongo ki ai o atu ngai polokalama ia ke ngai polokalama ka u candidate falerea pe me Amerika pe fo ke ngai polokalama fo itu ha wakai ha kakai ka koe ke hata haia ta ofi pe me heni ta tau e pe ke te au ia pe koe ha ai tafa aki fa politikare o ke tui ki ai. O ko fia ke whitu utaki mai, ke tau polokalama mo koe, ke whitu utaki mai, pa ko fia o komeni mai, o mai ho ngahi whehui ke lava whakahoko lo tonga tala noa, ko ngā te whenga haku rei taha ke ave ngahi whehui koe ke te ngā tolu kuna polokalama atu mi heni, pe ka pai ke lava hui keni, te ave ho whehui hui ka hau, ko ngā ke kau mai ngahi tala noa koe ni, ko me mahu inga tala noa, hange koe kwa o atu mi heni, koe o kai koe mea ni e whai eni, pe koe mea ni o ku liri wa e tau konstituto ne, pe koe tau whare area, pe koe tau tala noa pe ke ngai mea o hoko i tonga, pe mo o mai ngai whakaukau, ke tau tala noa ke ai, pe ko ki mou tolu ia, o ku mo whai tutu uni ki ke hoko atu o whakaukau, pe ku ke tari pe i kai, e ngai tala noa ke ni. Kai ke, koe lava e tau polokalama ke aho ni, te toki o atu e polokalama ai fiafi i hoko ai ono, ko e langa whanua ia a rei mātu ai muri. Langa whanua ia e community rei mātu ai muri, ko tui ko e project lahi o kuna whahoko i he tauni, ko ngahi whenga paanga i muri, ke nau project o ku ofi i he whakilu, ke nau ke whetongi, pia mo ngahi ai vai ko koe i rei mātu a, ke to'o whafo o e ngahi pāmu, ma ngahi mea kotoa ko ia ke ngahi, ki te telia si ka inga ko ia kunau ke iai, ke lawa ke whakalelei o nau maonga vai, ke nau whanonga aki hata o e wanoa, pe tolu noa, pe me heni, ka koe uhinga ia, makatu unga, ngahi polokalama, whahoko atu, i he whiawhito o pule lulu kotoa pe, ma e community rei mātua, koe whakatahtaha ka inga rei mātua e muri, ke whai ha ofa, ma whola nima, ke si tokoni ki he kolo, koe ki te whahai ha tala ia, koe whatongia e pureanga, pe koe haime e pureanga ko lava whai ma ai kolo, ka koe ofa eni ai ka inga o whahoko, pe toki tokoni e pe pureanga, ma ngahi waa kehe, i hena ngahi tokoni ko toa pe, ma ngahi whanua muri, ki hawhai ngā mea te nawala tokoni ai ki he kolo. Ko ai fia i he hoko ai fitu, whamalo lahi atu ki he ngahi kautaha ko toa pe, o ku mau tokoni mai ki he tau ngahi polokalama peheni i hono whakapaanga i tau ngahi polokalama i he taimi kotoa pe o ku hoko ai e tau polokalama ku ai ngahi kautalahi e tiki mau tolu ku mau tokoni lahi mai ki hono whakapaanga ko e tau polokalama hange ko e kautaha ko ia ko South Pacific Loans whamalo atu ki he South Pacific Loans ki a Stelek Tupo pe a moe kau ngā ue o South Pacific Loans thank you so much ki homo tokoni whakapaanga kotoa pe o ku whai ma e tau ongongo ko i ngā ke lava o whakahoko atu ai ngai polokalama whakawike miheni ke inasia e tau kainga tonga i he tapa pe o maamani. I hau whea mau no i Nuusilani
te ke lava pe ko fainga fia ma whakapaanga ke tokoni ko family fia ma o totongi ho mea lere pe fia ma o ke taha se ni tiki tonga fainga fia ma o paanga pe mehe ki paanga si o alu ki ha no lahi taha te ke fia ma o ko fika telefoni na whakamo ui te ke lava lea i ka sitalek tupo pe ko hataha pe ka unga we i he South Pacific Law noa valungi au valu hiva valu noa valungi au valu hiva valu te ke lava o tala noa i ka sitalek tupo ki he noa valungi au valu hiva valu whamalo lahi foki ki he Faustina Construction ke ka tahalanga ni i Amerika te na ulawa whai ngahi ngawe ko toa pe maau la isima langa whare ko landscape ko hape ha whai ngawe e whai maau te ke lava o whetu utaki i Utah ki he whika telefoni ko ni ki a sione a holokatonga i he walu no ataha wha wanima ni maono no noa walu no ataha wha wanima ni maono no noa o rea ki a sione a holokatonga e kai ki ngata ai ko whiwhia ki whamalo foki ki he none kiti kawa trading ko e katahaine ko tuwaki maupe e nau kawa ke te mo tolu ko ia ko mo mama kawa ke te mao ko e ha kawa le rei maa pe mo kona ki ho mau kawa i he none kiti kawa trading kawa tau enima tau fitu lava ke whakatau i e nusilani ke o tui te ke lawa peo o ka pau ke e ngahi whanua muri te ke lawa whetu utaki ke whika telefoni ko nio eke ki ai pe ko whe ho nau whafofonga i he ngahi whanua ko Amerika mo Australia ka te whetu utaki nusilani ke noa ua taha noa ua whawha hiva taha ono walo noa ua taha noa ua whawha hiva taha ono walo ko e whika telefoni ia te ke lawa o whetu utaki ai kihe kautaha ko ia ko e none kiti cover trading. Ko ngata peia ai ngai whanongonongo lawa ke o atu he whiawhini ka tau toki whilongo aki ai whiawhi. DJ.